Amateka y'indege mu gihugu cy'Ubufaransa. Bavandimwe, nshuti z'urubuga rwa Hanga Umurimo e-learning channel, ndabasuhuje. Nimugire impagarike n'ubugingo. Urubuga rwacu rwa Hanga Umurimo e-learning channel rufite intego yo gushishikariza abantu umuco wo kwihangira umurimo no kwigobotora ubukene. Tubategurira ibiganiro bibasobanurira impamvu zitera ubukene n'ubushomeri n'uburyo bwo kubwigobotora. Ubwo buryo tukaba tubwita inagurabitekerezo. Inagurabitekerezo ni tekiniki ifasha umuntu uri mu ngorane zikomeye gupakurura ubwoba mu mutima we akawucengezamo icyizere, kuko burya ubwoba nibwo butera ubukene bugatera n'ubushomeri. Tubategurira kandi inkuru zikesha bitekerezo. Inkuru zikesha bitekerezo ni inkuru zivuga amateka y'abantu bahuye n'ingorane zikomeye bagashobora kuzishakira umuti bakoresheje tekiniki y'inagurabitekerezo. Ku rubuga rwacu rero murahasanga inkuru ya Regison Kayira, umusore wifuzaga kujya kwiga muri Amerika. Uwo musore yavuye iwabo mu gihugu cya Malawi ajya kwiga muri Amerika agenda n'amaguru, nta mafaranga y'urugendo afite, nta mpapuro z'inzira afite, nta n'ishuri ryamutumiye. Igitangaje rero nuko yagiye akagerayo akiga kandi akarangiza nk'uko yabyifuzaga. Uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho inkuru ivuga amateka y'uburyo Abafaransa bashoboye guhanga indege. Mbere yo kubatondorera ibikorwa bakoze n'ingorane bahuye nazo, nifuzaga kubanza kubagezaho tekiniki indege ikoresha kugira ngo ishobore kuguruka. Mbere yo kureba iyo tekiniki, nagira ngo tubanze turebere hamwe ibice bigize indege. Indege rero nk'uko muyibona kuri aya mashusho, indege igizwe n'akazu umuderevu yicaramo n'abandi bantu indege itwaye. Akazu gaherereye imbere ku izuru ry'indege nk'uko muribona, hanyuma inyuma hakaba umurizo w'indege nk'uko mubona, uriho n'akantu kazamutse ibyo nakwita isunzu ry'akarizo k'indege. Hakaba rero n'amababa. Hari amababa maremare ari imbere ku gice cy'imbere ku kazu umuderevu yicaramo. Hakaba n'amababa matoya ari inyuma ku gice cy'inyuma ku murizo w'indege. Indege kandi igizwe n'imbaba. Imbaba za mbere ni imbaba ziri ku mababa y'imbere, zikora akazi ko gufasha indege guteruka hasi ku butaka ikajya hejuru mu kirere. Indege iyo igiye kuguruka iba iri hasi ku kibuga, igiye kuguruka irabanza ikiruka igakoresha ziriya mbaba zikaza kuyifasha guteruka ikava hasi ku kibuga ikajya hejuru mu kirere. Ni imbaba rero ziherereye ku mababa y'imbere manini maremare. Hakaba imbaba za kabiri ni imbaba ziri ku mababa matoya y'inyuma. Ziriya mbaba zikora akazi ko gufasha indege gutumbagira hejuru mu kirere. Indege hari igihe ikenera kuzamuka hejuru mu kirere, bikaba ngombwa ko izamura izuru rikareba hejuru mu gicu, noneho ikagenda yihuse ikagera hejuru. Ziriya mbaba niko kazi zikora kandi kazi ko gufasha indege gucurika izuru rikareba hasi ku butaka ishaka kumanuka hasi ku butaka. Imbaba za gatatu ni imbaba ziri ku isunzu ry'akarizo k'indege. Ziriya mbaba ni imbaba zifasha indege gukata iburyo cyangwa ibumoso, ikabirinduka ikaba yakata igana iburyo cyangwa ibumoso cyangwa igasubira inyuma aho iturutse, ariko igakatira mu nguni nini, kuko tugiye kubona izindi zifasha indege gukatira mu nguni ntoya. Imbaba rero za kane ni imbaba zifasha indege gukatira mu nguni ntoya igakata iburyo cyangwa ibumoso. Izo mbaba ni imbaba ziri ku mababa manini y'imbere. Turi buze kubona uko zikora, ngira ngo ziragaragara. Ni kamwe kari iburyo akandi kari ibumoso,
nizo zifasha indege kwihengeka ikaza gukatira mu nguni ntoya. Imbaba za gatanu rero ni imbaba ziri ku izuru ry'indege zifasha indege kwiruka igana imbere, nizo zitanga ingufu zifasha indege kwiruka igana imbere, zirizunguza, ziherereye ku izuru ngira ngo ziragaragara. Ni imbaba ziherereye imbere ku izuru ry'indege zikaza kwizunguza zigafasha indege kwiruka igana imbere. Hanyuma rero hakaba n'imipira, imipira ifasha indege kwiruka ku kibuga kugira ngo ishobore gufata umuvuduko, haboneke ingufu z'umuyaga, kuko indege ifashwa n'ingufu z'umuyaga na moteri, nibyo bifasha indege kuguruka, ingufu z'umuyaga na moteri. Iriruka rero kugira ngo haboneke umuyaga uhagije ushobore guterura indege, ushobore kandi no gufasha indege kwiruka hejuru mu kirere. Ngira ngo indege nuko iteye. Hanyuma rero dushobora kwibaza, indege kugira ngo ishobore kugenda bisaba ingufu. Izo ngufu ni izihe? Ingufu rero zifasha indege kuguruka hejuru mu kirere ni ingufu z'ubwoko bune. Ubwoko bwa mbere ni ubwoko bw'ingufu ziterura indege ziyijyana hejuru mu kirere. Mu gifaransa bazita portance, la portance. Izo ngufu nkuko nabivuze zituruka ku mbaba ziri ku mabaye yayo, zifasha indege guteruka ikajya hejuru mu kirere, ikazamuka hejuru mu kirere. Ni ingufu rero indege ikoresha, kuko iyo igiye kuguruka ihera hasi ku butaka ibiri ku kibuga, ikaza rero kujya hejuru mu kirere. Izo ngufu rero ziterura indege ziyijyana hejuru zitwa portance. Ingufu za kabiri ni ingufu zitsindagira indege ziyimanura hasi ku butaka, bazita poids, uburemere. Izo ngufu ni za kabiri zitsindagira indege zisubiza hasi ku butaka. Nkuko bigaragara, hari ingufu zimwe ziterura zijyana hejuru, hakaba n'izindi zisunika indege ziyimanura hasi ku butaka. Ingufu za gatatu ni ingufu zisunika indege igana imbere. Nkuko byumvikana, kugira ngo indege ishobore kugenda bisaba ko igira ikintu kiyisunika igana imbere. Izo ngufu bazita poussée, la poussée. Ingufu za kane ni ingufu zisunika indege ziyisubiza inyuma. Ni ikinyuranyo cya ziriya tumaze kubona. Hari n'izindi ngufu zisunika indege ziyisubiza inyuma, bazita traînée, la traînée. Kugira rero ngo indege ishobore kuguruka, izi ngufu uko ari enye, ngira ngo ebyiri biragaragara ko zihanganye. Bigenda bite rero? Kugira ngo indege ishobore kuguruka bisaba ko ingufu ziterura indege ziyijyana hejuru ziba nyinshi kuruta ingufu zitsindagira indege ziyisubiza hasi. Mu yandi magambo, portance igomba kuruta poids. Itari ibyo birumvikana ko uburemere poids ari ibaye nyinshi, indege ntabwo yava hasi ku butaka. Ingufu zitsindagira indege ziyisubiza hasi ku butaka arizo zibaye nyinshi, indege ntiyava hasi ku butaka. Inageze hejuru mu kirere yagera aho igahanuka ikikubita hasi. Nanone kandi ingufu zisunika indege igana imbere zigomba kuba nyinshi kuruta ingufu zisunika indege ziyisubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo la poussée igomba kuba nyinshi kuruta traînée. Birumvikana ko kubera ko ingufu zisunika indege ziyisubiza inyuma ni ingufu z'umuyaga, umuyaga ubaye mwinshi ukarusha ingufu moteur, ni ukuvuga ngo indege ntabwo yashobora kugana imbere, yasubira inyuma, byanashoboka nyine igahanuka ikikubita hasi. Twagera rero ngo nanone tumurebe aho izo ngufu zituruka. Ingufu ziterura indege zijyana hejuru mu kirere zituruka ku mababa y'indege. Iyo indege yirutse igafata umuvuduko mwinshi, ingufu z'umuyaga ziterura amababa yayo ikajya hejuru mu kirere. Nuko nguko portance iboneka. Ni ukuvuga ngo portance iboneka bitewe n'amababa y'indege. Iyi ndege yirutse ku kibuga, ngira ngo niba mwarashoboye kugera ku kibuga mwabonye ko igiye kuguruka bisaba ko yiruka ikavuduka cyane ku kibuga kugira ngo haboneke umuyaga. Umuyaga iyo umaze kuboneka uterura ya mababa, kuko ni nk'amabati arambuye, indege rero ikabigeze hejuru mu kirere.
ingufu rero zitsindagira indege zisubiza hasi ku butaka zituruka ku buremere bw'ibyuma indege ikozwemo n'uburemere bw'ibintu yikoreye. Birumvikana uburemere, ingufu za pwa bisobanuye uburemere bubaye bwinshi, uburemere buturuka ku byuma indege ikozwemo biraremereye, hanyuma n'ibintu itwaye, ibintu n'abantu indege bitwaye, niho ingufu zisunika indege zisubiza hasi zituruka. Iyo rero zibaye nyinshi indege irahanuka. Ingufu zisunika indege igana imbere arizo twise la poussée zituruka ku mbaba za moteri zizunguruka zigakubita umuyaga zigakurura indege igana imbere. Byangwa nkuko bigaragara kuri iyi shusho, iyo imbaba za moteri ziriya ziri imbere ku izuru zijunguje zikubita umuyaga, noneho zamara gukubita umuyaga zigakurura indege igana imbere. Indege rero nuko ishobora kwiruka mu kirere, kuko nkuko mubizi indege nubwo ifite imipira hejuru mu kirere, imipira nta hantu na hamwe ibikandagiye ku butaka, ntabwo ishobora gushigura, nta mushiguzi iyo mipira ishobora kubona hejuru mu kirere. Niyo mpamvu kugira ngo indege yiruke bisaba ko ziriya mbaba arizo zikubita umuyaga hanyuma zigakurura indege igana imbere. Hanyuma ingufu zisunika indege zisubiza inyuma zituruka ku ngufu z'umuyaga indege ihura nawo igihe iguruka mu kirere. Birumvikana indege iguruka mu kirere ihura n'umuyaga, ikirere cyuzuye umwuka, indege kwiba yiruka, wa mwuka uhinduka umuyaga ukaza gutsindagira indege uyisubiza inyuma. Muri make nagira ngo sobanure uburyo indege iguruka mu kirere. Mu ntangiro indege ibihagaze ku kibuga, ni ukuvuga ku butaka. Indege icana moteri yayo, moteri ikazunguza imbaba zikurura indege igana imbere. Indege iyo imaze gucana moteri yayo, imanura imbaba zongera ingufu ziterura indege zijyana hejuru mu kirere, izo mbaba zikareba hasi. Ngira ngo murazireba ziriya mbaba, icyo zigamije ni ukugira ngo zize gusa naho zitangira umuyaga, kuko indege yitangiye kwiruka umuyaga uba mwinshi. Ziriya mbaba zamanutse zigakubitaho umuyaga, bikongera ingufu zo guterura kugira ngo indege ijye hejuru mu kirere. Indege rero iratangira ikiruka ku kibuga, umuvuduko wamara kuba mwinshi, umuyaga ukiyongera, ugakubita kuri za mbaba zamanutse, ugaterura indege ikajya hejuru mu kirere. Iyo indege igeze hejuru mu kirere, ikenera guhindura icyerekezo, ikagana iburyo cyangwa ikagana ibumoso, ikenera kandi gutumbagira hejuru mu gicu cyangwa gucurika hasi ku butaka. Kugira ngo ishobore gukora iyo gymnastique, indege yibirindura ikoresheje imirongo itatu bita axe. Ibyo ikabikora ifashijwe n'imbaba ziboneka ku mababa yayo. Iyo mirongo ni imirongo bita axe, ni imirongo ifasha indege kwibirindura hejuru mu kirere kugira ngo ishobore gukata iburyo cyangwa ikata ibumoso. Iribirindura, irihengeka, igiye gukata iburyo cyangwa ibumoso nkuko twayibonye, irihengeka, ikaba ifite umurongo rero yibirinduriraho bita axe. Ngira ngo axe nkuko tubizi ni nk'umuhini imashini yibirinduriraho. Tuvuze nk'urusyo rusya amasaka, rufite ingasire zikubita amasaka, zibirindurira ku cyuma gifunze mu rusyo, kikaba kitava mu mwanya wacu uretse ko kibirindura, kikaza kubirindura za ngasire zikaza gukubita amasaka. Iyo niyo bita axe. Indege rero nayo kugira ngo ishobore gukata hejuru mu kirere, cyangwa ishobore kuzamuka gutumbagira hejuru, cyangwa se ishobore kumanuka hasi ku butaka, nayo iribirindura. Kuko itibirinduye yakomeza kugenda hejuru mu kirere, ntimanuke, ntikate, igakomeza ikarombereza ikurikije umurongo umwe. Yayo ngo ishobore gukata yerekeze mu kindi cyerekezo iribirindura.
ikibirindura rero ku mirongo itatu tugiye kubona. Umurongo wa mbere ni umurongo indege yibirinduriraho igakata iburyo cyangwa ibumoso yihengetse. Nkuko twabivuze biyifasha gukatira mu nguni ntoya. Uwo murongo ngira ngo uragaragara hariya ku mashusho, bawita axe doruri. Axe doruri. Indege yibirindura ikoresheje imbaba zigaragara ku mababa y'imbere. Akababa kamwe kareba hasi, akandi kakareba hejuru. Ngira ngo ku mashusho biragaragara, twagerageje kubyerekana ku mashusho. Hari akababa kamwe kareba hejuru, akababa kandi kababa kakareba hasi. Akababa karebye hasi kongera portance, no kuvuga ingufu ziterura indege zijyana hejuru mu kirere. Nkuko twabibonye igihe indege ishaka kuva ku kibuga, hari nanone akababa karebye hasi kugira ngo kongere portance, kongere ingufu ziterura indege zijyana hejuru. Na hariya rero kariya akababa kamwe kareba hasi kakongera izo ngufu ziterura indege zijyana hejuru mu kirere, hanyuma portance ikiyongera mu ruhande ako kababa karimo, rukazamuka rugana hejuru. Akababa karebye hejuru ko kagabanya portance mu ruhande karimo, rukamanuka rugana hasi. Indege rero ikihengeka ikurikije axe doruri, igakata iburyo cyangwa ibumoso. Ngira ngo hano ku mashusho turabyerekana, biragaragara. Iyo akababa kamwe karebye hasi kongera portance mu ruhande karimo, akandi kareba hejuru kakagabanya portance mu ruhande karimo, indege rero ikihengeka ikabona igakata iburyo. Iyo igiye gukata mu rundi ruhande irabusanya, akababa karebaga hasi kakareba hejuru, akarebaga hejuru kakareba hasi, indege ikihengekera mu rundi ruhande. Ngo rero iyi indege igiye gukata iburyo ihengeka kamwe mu kareba hasi, akandi kakareba hejuru. Yajya kubirinduka igana ibumoso ikabusanya, akarebaga hasi kakareba hejuru, akarebaga hejuru kakareba hasi. Umurongo rero wa kabiri, wa mbere tumaze kubona, reka turebe wa kabiri. Umurongo wa kabiri ni umurongo indege yibirinduriraho igatumbagira hejuru mu gicu cyangwa igacurika hasi ku butaka. Iyo axe bayita axe de tangage. Axe de tangage ikora ite? Indege yibirindura ikoresheje imbaba zigaragara ku mababa y'inyuma. Icyarimwe akababa k'ibumoso n'ak'iburyo ziramanuka zikareba hasi, zigatuma portance yiyongera ku mababa y'inyuma. Indege ikibirindura ikurikije axe de tangage, izuru ry'indege rigacurika rireba hasi ku butaka. Nanone icyarimwe akababa k'ibumoso n'ak'iburyo zirazamuka zikareba hejuru, zigatuma portance igabanyuka ku mababa y'inyuma. Indege ikibirindura ikurikije axe de tangage, izuru ryayo rikararama rikareba hejuru mu gicu. Umurongo wa gatatu ni umurongo indege yibirinduriraho igakata iburyo cyangwa ibumoso itihengetse kandi igakatira mu nguni nini. Icyo gihe indege yibirindura ikoresheje akababa kagaragara ku isunzu ry'umurizo wayo. Ako kababa iyo kerekeje iburyo, umuyaga usunika umurizo werekeza ibumoso, izuru rikerekeza iburyo. Indege ikibirindura igana iburyo ikurikije axe dorase. Iyi axe bayita axe dorase. Ako kababa iyo kerekeje ibumoso, umuyaga usunika umurizo werekeza iburyo, izuru rikerekeza ibumoso, indege ikibirindura igana ibumoso ikurikije axe dorase. Muri make rero nubwo buryo indege ishobora kuguruka hejuru mu kirere, ikoresha imbaba ikibirindura ibumoso iburyo, cyangwa igacurika hasi ku butaka, cyangwa igatumbagira hejuru mu kirere. Ikindi kandi ikoresha ingufu enye nkuko twabibonye: ingufu ziterura indege zijyana hejuru mu kirere, ingufu zitsindagira indege zisubiza hasi ku butaka, ingufu zisunika indege igana imbere, n'ingufu zisunika indege zisubiza inyuma. Abafaransa rero bajya guhanga indege, iyi tekiniki indege ikoresha ntibari bayizi, kuko abenshi muri bo bari abasirikari cyangwa abantu basanzwe
nta bumenyi bari bafite mu byerekeye siyanse bita aerodynamique. Iyo siyanse yitwa aerodynamique ni siyanse yiga ingufu z'umuyaga ikintu kiguruka mu kirere gihura nazo. Abafaransa bitegerezaga uburyo inyoni zijya mu kirere zikaguruka, bakibwira ko bashobora nabo kujya mu kirere bakaguruka nkazo. Bagiye mu kirere rero baraguruka, bahura n'ingorane zikomeye kubera ko iyi siyanse batari bayisobanukiwe. Bamwe barapfuye, abandi baramugara, ariko igitangaje ntabwo bacitse intege. Ni kuki batigeze bacika intege kandi barahuraga n'ingorane zikomeye? Abafaransa ntibacitse intege kuko bari bifitemo amarangamutima y'amoko abiri: ukwifuza gukomeye n'icyizere gikomeye. Abafaransa bari bifitemo kwifuza gukomeye n'icyizere gikomeye ko bishoboka guhanga indege. Umuntu wese wiyumva mu kwifuza gukomeye n'icyizere gikomeye ntacika intege, aranamba, araharana, akomeza umutsi kugeza ageze ku cyo yagambiriye. Abafaransa bari bafite ingorane zibakomereye. Abafaransa bahoraga mu ntambara, barwanaga n'ibihugu bari baturanye. Barwanaga n'Abadage, Abongereza, Abasipanyolo n'abandi. Bifuzaga rero kubona imashini yabafasha kujya mu kirere, bakitegereza ibirindiro by'umwanzi, bakamurwanya, bakamutsinsura. Muri ibyo bihe abarwanyi bakoreshaga inzira y'amaguru, ubwato n'ifarasi. Ibyo bikoresho bikaba byaratumaga bagwa mu gico cy'umwanzi akabarimbura. Imashini ishobora kubafasha kujya mu kirere cyari ikintu cyifuzwa by'indengarugero. Abafaransa batangiye kwitegereza uburyo inyoni ziguruka, bagira icyizere ko guhanga indege bishoboka. Abafaransa batekereza ko bishoboka gukora imashini ifite amababa nk'ay'inyoni ikabafasha kujya mu kirere bakaguruka. Batangiye rero gukora ubushakashatsi. Nabibutsa ko muri ibyo bihe hari inkubiri y'abashakashatsi n'abahanga bintu bavumburaga ibintu bisha bakabibonera ibihembo, cyo twakwita mu Gifaransa époque de grande découverte. Iyo umuntu ahuye n'ingorane zimukomereye, akamenya amateka y'umuntu, ishobora no kuba ikintu, wahuye n'ingorane mwene izo agashobora kuzigobotora, yiyumvamo kwifuza gukomeye n'icyizere gikomeye cyo gukora nkawe. Umuntu rero wifitemo ayo marangamutima y'inkubirane, ni ukuvuga ukwifuza gukomeye n'icyizere gikomeye, nta kintu na kimwe gishobora kumukoma imbere, aranamba kugeza ageze ku cyo yagambiriye. Ku rubuga rwacu rwa Hanga Umurimo e-learning channel murahasanga video isobanura uburyo amarangamutima y'ukwifuza n'icyizere avukira mu mutima w'umuntu. Bavandimwe, nshuti z'urubuga rwa Hanga Umurimo e-learning channel, ibi bihe turimo byuzuye ingorane. Tumaze iminsi mu bihe bya guma mu rugo. Abari bafite akazi karahagaze, abacuruzaga barahombye, abari bafite inguzanyo babuze ubwishyu, cyamunara ubu iravuza ubuhuha. Abari mu mashuri mwayavuyemo kubera kubura amafaranga. Ibiciro ku isoko biratumbagira ubutitsa, ubukene buranuma, abantu baribaza iby'ejo hazaza bikabayobera. Ndabahamagarira rero gukurikira ibiganiro by'inkuru dushira ku rubuga rwacu, kuko bibafasha kwiyubakamo ukwifuza n'icyizere. Dufite ingorane nyinshi kandi zikomeye, ariko tugomba kugira icyizere ko kuzikemura bishoboka, aho kugira ubwoba ko bidashoboka. Ubwoba burya nibwo butuma umuntu acika intege, ntagire icyo ageraho. Ubwoba butuma umuntu acika intege, nta kintu arakora mbere yo kugikora ngo abone ko gishoboka. Nkuko Regisoni Kayira yahagurutse iwabo muri Malawi atagira impamba, akambukiranya isi agenda n'amaguru kubera ukwifuza n'icyizere ko kujya kwiga muri Amerika bishoboka. Nkuko Abafaransa bafashe amabati y'icyuma bakayarambura ku muyaga bakaguruka kubera ukwifuza n'icyizere ko kuguruka nk'inyoni bishoboka, niko natwe dukwiye gutinyuka tugakemura ingorane dufite. Ibiganiro n'inkuru zacu byubaka mu mitima yacu ukwifuza gukomeye n'icyizere gikomeye, tugashobora gutinyuka ubwoba bugashira, tugahangana n'ingorane dufite tukazishakira umuti. Turabasaba kubikurikira cyane cyane mukagerageza gusubiza ibibazo tubaza mu mpera za buri kiganiro.
Reka noneho tubagezeho amateka y'indege mu gihugu cy'Ubufaransa kuva ku nkomarume kugera ku bikongi. Inkomarume ni abantu batangiye ibikorwa bito bito nk'abantu bagenda baca ikirari, hanyuma ibikongi ni abantu baje bakora ibikorwa binini nk'abantu baje nyine bacana umuriro w'igikongi, aba ari umuriro ufite ingufu cyane. Iki kiganiro cyagombye gutangirira ku gitekerezo kirimo ubuvanganzo bw'Abafaransa cya Dedare n'umuhungu we Ikare bahagurutse mu kirere n'amababa. Ariko nyine icyo ni igitekerezo, si ibintu byabayeho. Gusa ni igitekerezo kitwereka ko kuva kera abantu bahoranye inyota yo kujya mu kirere bakaguruka nk'inyoni. Mu kinyejana cya 16 uwitwa Bernard de Vinci yagize ibitekerezo byo kuguruka mu kirere nk'inyoni, ariko nta kintu yigeze akora muri urwo rwego. Inkomarume precurseur. Reka noneho turebere hamwe abantu babimburiye abandi mu gikorwa cyo kujya mu kirere bakaguruka nk'inyoni n'uburyo bagiye bakurikirana. Ibikorwa bigaragara byo kuguruka nk'inyoni byatangiye mu kinyejana cya 19, nubwo na mbere yaho hari ababigeragezaga mu buryo butari ubushakashatsi bufatika. Hari abagabo babiri umuntu ashobora kuvuga. Hari umwongereza witwa George Caille. Uyu mugabo yavumbuye ko kuguruka mu kirere nk'inyoni bisaba umuntu kugira imashini ifite amababa kandi ikagira n'ingufu ziyisunika ikava mu byimbo. Mu mwaka w'1853 uyu mugabo yahimbye imashini ya mbere yari ifite ishusho y'indege nk'izo tubona muri iki gihe. Indege ye yari ifite amababa n'ikintu kiyisunika. Umuntu wa kabiri wagerageje gukora indege ni uwitwa Jean Marie Robry. Uyu mugabo wari warakunze gukora ingendo zo mu nyanja atwaye amato, yabonye ibinyoni byitwa albatros, uburyo biguruka byarara hejuru y'amazi y'inyanja, agira igitekerezo cyo gukora imashini iteye nkabyo. Mu 1858 uyu mugabo yakoze ubwato bushiraho amababa nk'ay'inyoni, abuzirika kwa modoka kagendaga gakururwa n'ifarasi ye. Mu kwezi k'Ukuboza 1858 uyu mugabo ubwo yari ku nkombe z'ikiyaga ahitwa Trefenteke hafi ya Douarnenez, umuyaga wateruye ubwo bwato bwe bwari inyuma y'ifarasi ye. Ubwato bujya mu kirere ku mutumbagiro wa metero 100. Bwana Robry agerageza kubuyobora akoresheje umugozi wari ubuzirikiye ku kamodoka ke kakururwaga n'ifarasi ye. Iyo ndege ya Robry yiswe indege ya mbere itagira moteri, yari yakozwe n'umushakashatsi kandi ashobora kuyigurutsa ubwe. Mu myaka y'1891 n'1896 inzobere y'Umudage witwa Otto Lilienthal yakoze imyitozo myinshi yo kujya ku nkombe z'ikiyaga, agahagarara ku tununga tw'udusozi akagerageza kuguruka yarara ku muyaga nk'ibisiga. Umunsi wabaye umwe Lilienthal ahura n'impanuka. Ubwo yashakaga kwarara, umuyaga wa serwakira waraje ukubakuba indege ye, irahanuka imukubita hasi, uruti rw'umugongo rucika kabiri. Lilienthal yajyanywe mu bitaro byo mu murwa mukuru Berlin. Nyuma y'amasaha make avamo umwuka, amaze kuvuga aya magambo: hari abantu baba bagomba kwitanga kugira ngo hagire ikintu abandi bageraho. Il est des sacrifices qu'il faut savoir consentir. Ubwo yari inshuro ye y'ibihumbi 200 yarashoboye kujya mu kirere. Lilienthal niwe muntu wabaye igitambo cya mbere mu mateka y'indege. Hari ku ya 9 z'ukwa munani 1896. Mu 1889 inzobere y'Umufaransa witwaga Clément Ader yakoze moteri yari ifite ingufu zihwanye na Chevron 20, ayishira ku ndege ye yari ifite amababa nk'ay'agacurama ko mu gihugu cy'Ubuhinde gakunze kuba kanini cyane. Ku ya 9 z'ukwa 10 1890 Ader yagurukije indege yitwa Eole, ayigurukiriza ku kibuga cy'ahitwa Parc de Château d'Armenville ku burebure bwa metero 200. Nta bantu bandi bari bahari uretse abamuteraga inkunga, ari nabo bemeje ko indege ya Ader yazamutse ikagendera ku butumburuke bwa santimetero 20. Ader nta kintu gihambaye yakoze mu byerekeye indege. Icyo yibukirwaho nuko yahimbye ijambo avion risobanura indege. Igikorwa cya Ader cyatumye inzego za gisirikari zihaguruka, zimuha amafaranga ahwanye na miliyoni 2 z'amayero y'iki gihe, zigira ngo azikorere indege ifite imbaraga kurushaho. Clément Ader yakoze indege yise indege ya gatatu
yajyaga gusa n'indege ya mbere, ariko ikagira akarusho kuko yari ifite moteri ebyiri za Chevo 24. Kugira ngo ashobore kugurutsa iyo ndege, Adele yakoze ikibuga gifite ishusho y'uruziga ahitwa Parc do Satori hafi ya Versailles n'umuzenguruko wa metero 1500. Imbere ya ba General Mencier na Grillon bari bitabiriye ibirori byo kumurika iyo ndege, Adele yagurukije indege ye ku ya 14 z'ukwa 10 1897. Indege iramunanira iva ku kibuga yiroha mu gisambu ku burebure bwa metero 300. Abasirikari bari baje mu birori bashubije amerwe mu isaho kuko inzozi zo kubona indege bizeraga ko igiye kubafasha mu bikorwa byabo bya gisirikari zari zirangiriye aho. Undi mushakashatsi winjiye mu mateka y'indege ni inzobere y'umunyamerika witwa Octave Chanute wakoraga mu mihanda ya gari ya moshi, akaba yaravukiye i Paris mu 1832. Yari umuntu wemeraga ibikorwa bya Auto-Oriental. Hanyuma mu 1896 uyu mugabo akora indege yari ifite amababa 2 agerekeranye. Chanute yabaye inshuti y'abavandimwe babiri bitwaga Wilbur na Orville Wright, bakoraga amagare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba bari bafite igitekerezo cyo kujya mu kirere bakaguruka nk'inyoni. Ku ya mbere z'ukwa 9 1901, Wilbur yashoboye kugurutsa indege ye ahantu hareshaga na metero 118 n'ibice bitandatu. Hagati aho mu gihugu cy'Ubufaransa, umusirikare w'ipeti rya kapiteni witwaga Feribert, ku nkunga y'abayobozi be, yahabwaga kuvaho indege ya Cremadel yari imaze kubabera igihombo gikomeye. Yakoze indege ifite amababa agerekeranye yajyaga gusa n'iya Octave Chanute. Feribert yakoze igerageza ry'indege ye arikorera ahitwa Ibey ku ya 7 z'ukwa 9 1901, ajya mu kirere mu gihe cy'amasegonda 2 gusa. Feribert nta kintu kinini yashoboye kwereka abayobozi be. Mu mwaka w'1902 yongeye kugerageza kujya mu kirere akoresheje indege ye yari ifite moteri yitwa Bouchette, yagiraga ingufu za Chevo 6. Iyo moteri yayishize ku ndege ye yitwaga Feribert ya mbere, ntiyagira icyo ageraho gishamaje. Mu mwaka w'1902 umusore witwa Louis Blériot wari umaze kugira ubutunzi abukuye mu murimo wo gukora amatara y'imodoka, nawe yagize igitekerezo cyo kujya mu kirere akaguruka nk'inyoni. Yakoze indege yari ifite amababa nk'ay'inyoni, yagendaga ibabaguza nkazo. Yagerageje kuyigurutsa inshuro 3 zose biramunanira. Blériot na Bernard de Vinci nibo bantu bazwiho kugerageza kujya mu kirere bakoresheje indege zibabaguza nk'inyoni, kandi bagaragaje ko ubwo buryo budashoboka. Hagati aho mu 1903 ahitwa Kitty Hawk mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwitwa Orville Wright yashoboye kugurutsa indege ye yari ifite moteri yitwaga Flyer ya mbere. Yagiye mu kirere inshuro 4 zose, agera ubwo akora urugendo rwamaze igihe kingana n'umunota umwe, agenda uburebure bwa metero 260. Orville Wright yaramaze kwesa umuhigo w'isi wo kugurutsa indege neza, agakora urugendo mu kirere rukarangira nta nkomyi, akoresheje indege iguruka ifashijwe na moteri kandi iremereye kurusha umuyaga, plus lourd que l'air. Ikibabaje nuko uwo muhigo nta muntu wawuhaye agaciro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho mu bihugu by'i Burayi ho bakaba barawufashe nk'ikintu kidashamaje. Mu mwaka w'1994 mu bihugu by'i Burayi bari bakigendera ku bitekerezo byo kujya mu kirere bakoresheje indege zigenda zinyerera ku muyaga, izo bita planeur. Nka kurya Feribert wakundaga kujya ku dusozi twahitwa Berck-sur-Mer, cyangwa uwitwa Gabriel Voisin wari nyamuza vuba wagurutsaga indege yagendaga inyerera ku muyaga yitwaga Archidicon. Iyo ndege yari yarakozwe n'uwitwa Ernest Archidicon wari umukire uburanira abantu mu gihugu cya Irlande. Ku ya 25 Werurwe, Ernest Archidicon amaze kubona uburyo Abafaransa bari bafite ubumenyi mu bya siyanse no mu byerekeye gukora indege, bahaga agaciro gake igikorwa cyo kujya mu kirere no kuguruka nk'inyoni. Amaze kwitegereza kandi uburyo basuzuguraga umuhigo w'isi Orville Wright yari amaze gukora, Bwana Archidicon yahise afatwa n'uburakari. Afatanyije n'umuherwe mu bucuruzi bwa peteroli witwaga Henri Dech de la Meurthe, Archidicon yashizeho ikigo cyitwa Aero Club de France. Icyo kigo nacyo gishiraho igihembo kingana n'amafaranga y'Ubufaransa 50,000 ku muntu wese wari gushobora kugurutsa indege ku murambararo wa kilometero 1 mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku ya 28 z'ukwa 9 abavandimwe Wilbur na Orville Wright bakoze indege nshya yitwa Flyer ya kabiri.
Wilbur aba ari we uyigurutsa akora urugendo rwa metero 1240 mu gihe cy'umunota umwe n'amasegonda 36. Iyo Wilbur aza kuba Umufaransa yari kwegukana igihembo cya Euro Club de France. Ku ya 5 z'ukwa 10 1905 abo bavandimwe bakoze indege bitaga Flyer ya gatatu bayigurutsa ahantu haresha na kilometero 39 mu gihe kingana n'iminota 38 n'amasegonda 35 bakoresheje moteri y'ingufu za Chevaux 15. Iyo ndege yabo yakoreshaga umuvuduko wa kilometero 61.46 ku isaha. Mu mwaka w'1906 Gabriel Voisin yagiye gukorera ahitwa Levallois afatanyije na murumuna we batangira gukora indege zigenda zinyerera ku muyaga. Mu mwaka w'1907 Louis Blériot yari amaze kuba umuntu uzwiho gukora indege no kuzigurutsa ariko bikarangira zigize impanuka. Blériot indege ye ya gatanu, ya gatandatu, ya karindwi n'iya munani zose yarazikoze azigendamo, ariko uko azigiyemo zikamuhanura zikamukubita hasi. Kubw'amahirwe izo mpanuka yazisohokagamo ntacyo abaye. Abaturage bari baramuhaye akazi n'akabyiniriro bamwita umuntu wakundaga guhanuka mu ndege, l'homme qui tombe toujours. Blériot nawe ubwe yarazi ko atari umuderevu w'indege mwiza, kuko yakundaga kuvuga atebye ati indege nzi kuyigurutsa gusa nuko nyigenza mu kirere igahanuka. Hagati aho abavandimwe bitwaga Voisin bari bamaze kumenyekana mu byerekeye gukora indege. Hari undi musore wahise winjira mu irushanwa ryo kugurutsa indege, uwo ni uwitwa Ari Farman, umusore w'umwongereza wari ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Mu kwezi kwa 8 1907 Ari Farman yafashe indege ye aguruka mu kibuga cyitwa Issy-les-Moulineaux atwaye indege ifite moteri yitwa Antoinette y'ingufu za Chevaux 50. Ku ya 10 z'ukwa 10 1907 ahitwa Tissy-le-Noble hafi ya Versailles witwa Robert Esnault Peritori yagerageje kugurutsa indege yikoreye ubwe. Nubwo nta kintu kinini yashoboye kugeraho, Peritori ashimirwa ko yashoboye gukora icyuma umudereva akoraho indege igahindura icyerekezo. Ku ya 13 z'ukwa mbere 1908 Ari Farman yafashe indege ye ahaguruka ku kibuga cyitwa Issy-les-Moulineaux ahita agenda urugendo rwa kilometero 1, indege irahindukira ayidgusha aho yaturutse. Ari Farman yahise ahabwa igihembo cy'amafaranga y'Amafaransa 50,000 cyatanzwe na Euro Club de France. Nubwo iyo yari intsinzi ikomeye, abanyaburayi bari bakiri inyuma kure ya Wilbur na Orville Wright b'Abanyamerika. Mu 1908 abavandimwe bitwa Voisin bakoze indege yari igezweho bayikorera Ari Farman. Ari Farman yahise ajya ahitwa Bouille en Champagne hafi ya Murumelo, atangira gukora imyitozo yo kugurutsa indege mu rugendo rugera hejuru y'imijyi itandukanye y'Ubufaransa. Wari umuhigo Ari Farman yari agiye gukora. Ku ya 30 kwa 10 1908 Ari Farman yafashe indege ye ahaguruka ku kibuga ca Bouille. Mu kanya gato abageze hejuru ya kiliziya ya Reims yamubereye ikimenyetso kimwereka icyerekezo agomba gufata. Indege arayimanura yigusha ku kibuga cya gisirikare cyari ku nkengero z'umujyi wa Champagne. Urwo rugendo ruhuza imijyi ya Bouille na Champagne rwareshaga na kilometero 27 arukora mu gihe cy'iminota 20. Ari Farman yari amaze gukora igikorwa kitari cyakabayeho mu isi yose, gukora urugendo mu kirere umuntu aguruka nk'inyoni akava mu mujyi akajya mu wundi. Ari Farman yatangiye gukora indege ze bwite. Ku ya 6 z'ukwa 4 1909 yakoze indege ye yitwa Farman ya gatatu, ayishiraho utwuma dutuma ihindura icyerekezo mu kirere, igakata igasubira inyuma, igatumbagira cyangwa ikamanuka hasi ku butaka. Mu 1909 ikinyamakuru cyitwa Daily Mail cyashizeho igihembo cy'amafaranga 25,000 ku muderevu wagombaga gutwara indege akambukiranya inyanja yitwa Manche itandukanye igihugu cy'Ubufaransa n'icy'Ubwongereza. Urugendo rwagombaga gutangira mu museso rugatangira ku nkombe z'iyo nyanja ahitwa Sangate hafi ya Calais, rukagera hakurya y'inyanja ahitwa Douvres mu Bwongereza. Abaderevu biyandikishije ari benshi, ariko byageze rwagati mu kwezi kwa 7 urutonde rusigayeho 3 gusa: uwitwa Charles de Lambert, uwitwa Hubert Lantam na Louis Blériot. Blériot yasaga n'utiteguye neza kuko yari amaze igihe gito agize impanuka y'indege agakomereka ku kirenge. Blériot kandi yari yafashe umutungo ye wose awushora mu mirimo yo gukora indege, ubukene bwari bumugeze habi
byanze bikunze yagombaga kwitabira iryo rushanwa akarikuramo agafaranga ko kumugoboka. Rantamu we yari yiteguye. Icyo yari ategereje ni uko ikirere kimera neza, ahasigaye agafata urugendo rugana i Douvres. Ku ya 19 z'ukwa karindwi 1909, Rantamu yafashe indege ye ahaguruka ku kibuga cya Sangate, ibintu byoroshye bimeze neza. Ariko nyuma y'akanya gato indege ya Rantamu yageze mu kirere itangira gupfiririza, moteri yayo ihita ihagarara. Rantamu yagiye yibona rwagati mu nyanja. Ku ya 24 Blériot wagendaga mu mbago yafashe icyemezo cyo kuguruka ku munsi ukurikiraho mu gitondo. Ku ya 25 z'ukwa karindwi 1909, ku isaha ya 4:10, Blériot yahagurutse ku nkombe za Sangate, indege yerekeza mu burengerazuba, ahasigaye afata ikirere cy'amazi y'inyanja. Blériot nubwo atarebaga neza aho yerekeza kubera igihu cyari cyabuditse, yakomeje urugendo mu wundi mwanya abona inkombe z'ahitwa Dile, azibwirwa n'ibara ry'umweru riziranga kuko zifite ingwa y'umweru w'igitare kimeshe. Blériot yahise abona neza ko yazamutse akajya kure mu majyaruguru, ahindura indege amanuka yerekeza i Douvres. Mu kanya gato yari amaze kugera ku cyambu cya Douvres, ariko asanga indege ye yari yayimanuye hasi cyane ugereranije n'ikibuga yagombaga kugwaho. Blériot yahise afata icyemezo cyo kugusha indege ye mu gisambu gihanamye cyari hafi aho, ayihagarika ku manga, icika akaguru kamwe n'ibaba ryayo rimwe riravunika. Blériot yageze i Douvres ku isaha ya 5:12, yandika amateka yahise akwira mu binyamakuru byagiraga biti: Ubwongereza ntibuzongera kwitwa ikirwa kuko ubu dushobora kubutembereramo. Iyi nsinzi yatumye Blériot amenyekana, aba icyamamare, atera intambwe, atera imbere, arongera agira ifaranga. Ikintu Blériot yashoboye kugeraho abavandimwe bitwa Wright batashoboye, nuko yashoboye kumenywa n'inzego za gisirikari zamubereye isoko rikomeye agurishamo indege ze. Mu kwezi kwa munani umujyi wa Reims wateguye irushanwa ryiswe icyumweru cyahariwe ingendo zo mu kirere. Abaderevu bose bateraniye i Reims. Ku bw'ibyago bye Blériot ntiyari ahari ko nta ndege yari afite. Farman, Rantamu na Paulhan nibo bitabiriye iryo rushanwa, barikuramo ibihembo bishimishije. Gusa igikombe cy'iryo rushanwa ryiswe Gordon Bennett cyatwaye n'umunyamerika witwa Glenn Curtis, washoboye kugera ku muvuduko wa kilometero 76.48 ku isaha. Mu kwezi kwa mbere 1910, Paulhan n'indege ye yitwa Farman yafashe ubwato bumwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye mu myitozo yahuriyemo n'abanyamerika. Ku ya 20 z'ukwa mbere 1910, Paulhan yabonye igihembo cy'irushanwa bise Grand Meeting de Los Angeles, amaze gutumbagiza indege ye ku butumburuke bwa metero 1269. Ku ya 28 z'ukwa kane 1910, Louis Paulhan yagarutse mu Bufaransa, yitabira irushanwa rya Daily Mail, abona igihembo cy'umuderevu wa mbere wakoze urugendo hagati y'imijyi ya Londres na Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza. Guhera mu mwaka w'1911, Gabriel Voisin yamaze igihe cy'imyaka ibiri akora indege yavugaga ko yari igezweho, ariko yari nk'izindi zari icyo gihe kuko yamumanuye ikamukubita ku butaka, iyo mpanuka akayikira ku bwa Nyagasani. Mu kwezi kwa gatanu ikinyamakuru cyitwa Le Petit Parisien cyateguye irushanwa ryo kuva mu mujyi wa Paris mu Faransa kugera mu mujyi wa Madrid mu gihugu cya Espagne. Indege zagombaga guhagurukira ku kibuga cyitwa Issy-les-Moulineaux zigakora urugendo rwa kilometero 1170. Abaderevu 8 nibo bitabiriye iryo rushanwa, uwitwa Gilles Védrine waje imbere ya Roland Garros abari we ubona igihembo. Iryo rushanwa ariko ryabayemo ibizazane bikomeye. Mu gihe yahagurutsaga indege ye, umuderevu witwa Train yayoboye indege iramunanira, yiroha mu banyacyubahiro bari bayoboye iryo rushanwa, yica Maurice Berthaud wari minisitiri w'intambara, ikomeretsa bikomeye Arridech de la Mette wari ukuri uwo muhango. Muri ibyo bihe Blériot we yari mu bibazo bikomeye. Indege yakoraga zitwaga Blériot 11 zageraga mu kirere zikavunika ibaba, impanuka zazo zari zimaze kugwamo abaderevu benshi bakomeye. Uwa mbere yabaye Léon de Lagrange wishwe n'indege yari amaze kwigurira. Uwa kabiri ni Chavez washatse kunyura hejuru y'ibisozi byitwa Alpes, indege y'ikavunika ibaba,
yashaka kugerageza kuyigusha ahitwa Domodossola mu gihugu cy'Ubutaliyani ikamukubita hasi kamwica. Nyuma yo kugenzura indege ze, Blériot yavugishije ukuri avuga ko hari icyuma kibaba cy'indege ze cyari kidakomeye, kikaba aricyo cyakundaga guteza impanuka. Guhera ku ya 30 z'ukwa gatatu 1912 indege zitwa Blériot 11 ntizongeye kwemererwa kuguruka. Guhera ubwo inzego za gisirikare zakunze gukoresha indege zifite amababa agerekeranye, indege zibaba rimwe bazivaho. Ahitwa Ibuk, uwitwa Adolphe Pegu wari umudereva ukora igerageza ry'indege za Blériot yakoze igerageza rikomeye. Yicaye mu ndege ayishiraho umutaka ayibuze kumanukiramo, indege arayirekera amanuka yikubita hasi wamanukira mu mutaka. Icyo yashaka kumenya ni uburyo umudereva ashobora kwitabara igihe indege yigize impanuka. Ikindi Adolphe Pegu yashoboye kubona nuko indege ishobora kwibirindura mu kirere kandi igakomeza urugendo. Ku ya 21 z'ukwa 9 1913 Adolphe Pegu yagiye mu kirere abirindura indege ye iragarama, arasubira arayuburura ikomeza urugendo. Icyo gikorwa kidasanzwe ni cy'abongereza bise looping ya mbere mu mateka y'indege. Ahitwa Fréjus Saint-Raphaël, umudereva Roland Garros nawe yakoze igikorwa kidasanzwe. Ku ya 23 z'ukwa 9 1913 ku isaha ya 5:22 mu ndege yitwa Molas-Nessolnier yerekeje mu majyepfo, yambukiranya akarere ka Corse na ka Sardaigne, indege yigusha yitwa Bizerte ku isaha ya 7:15. Uwo mugabo niwe wari ubaye umudereva wa mbere wambukiranyije inyanja ya Mediterane. Mu mpera z'1913 abadereva b'Abafaransa nibo bari abambere ku isi mu gutumbagiza indege mu kirere. Umudereva Logagne yari yaragejeje indege kuri metero 6,000 mu marushanwa yabereye ahitwa Saint-Raphaël. Twibaze ikibazo cya mbere: kumanama hejuru mu kirere biterwa abantu bose ubwoba, ariko abashakashatsi b'Abafaransa bemeye kujya mu kirere ku birometero 10, 20, 30, 40. Abo Bafaransa babitinyutse bate? Ikibazo cya kabiri: Abafaransa batangiye ubushakashatsi bagendeye ku buryo inyoni zijya mu kirere zikaguruka, ariko basanga umuntu n'inyoni ari biremwa bitandukanye. Erekana uburyo gukopera ari ikintu cyiza ariko gisaba kugira agakeregeshwa kawe. Ikibazo cya gatatu: inagura bitekerezo ni tekiniki ifasha abantu gupakurura ubwoba mu mitima yabo bakiyuzuzamo icyizere. Iyi si dutuye yuzuye ingorane, yuzuye ubukene n'intambara, yuzuye urwango no guhora, yuzuye indwara n'urupfu. Ni gute umuntu yayigiramo icyizere ubwoba bugashira? Ikibazo cya kane: Abafaransa bahanze indege bakoresheje amabati bakuye mu butare n'umuyaga wuzuye mu kirere. Erekana uburyo ibiriho byuzuye uburyo bwinshi bushobora gutuma abantu bihangira umurimo bakigobotora ubukene. Ikibazo cya gatanu: inkuru y'amateka y'indege mu gihugu cy'Ubufaransa iratwereka ko kwihangira umurimo no kwigobotora ubukene atari ikibazo cy'ubumenyi buke, igishoro gito, ibikoresho bike, amahirwe make n'imigisha mike. Iyi nkuru iratwereka ko kwihangira umurimo no kwigobotora ubukene ari ikibazo cy'imitekerereze. Sobanura.